Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke la ungixhase-ke ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe kulethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi-ke lezo y'ndaba ongazenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke la ngilethele udaba kulushaqisayo kulidabukisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke sekudutshulwe kwabulawa owesilisa phambi kwakubo. Owesifazane uthi uzwe kuqhuma izibhamu izolo ebusuku ngaphandle komuzi wakubo, nokuthe masezithulile waphuma nezingane zakubo beyobheka bathola ukuthi ubhuti wabo lona ekade edutshulwa bamthole eseshonile, kanti abathathanga lutho kuyena ngoba ifoni no-wallet ibikhona. Isidumbu sakhe sitholwe sinamanxeba amaningi emzimbeni. Lesi sigameko senzeke eVerulam laphana-ke e-KZN-ke. Hhayi-ke ukuthi-ke bebembamba-ke inkunzi ngoba izinto ey'ningi abey'phethe-ke laphana-ke imali-ke okuwu-wallet-ke ifoni-ke bekusakhona-ke laphana-ke emzimbeni wakhe emaphaketheni-ke, okusho ukuthi-ke bokwabantu-ke vele-ke ababeqondile-ke ukumbulala-ke laphana-ke. Mina ngicela phansi ngene ma-comment section-ke ufusho uvo lwakho ukuthi na-ke ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke leli bese wenze okulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ngizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.